Welcome to Shining Star Channel. Nakajindok usha ibeng. Ladon sisim uwe ukna upaka kerteng jong kalong uman bha. Ulong ukna ubadung. Ray upaburom ya kakmi ukpa man kasngi shua bumli siaskol. Udon kawai kaparolak kapakerteng ka Liza. Kawai kasi kalisa kalambi kloy bat aparlok banle siaskol. Te uman baru lakhre banle siaskol. Bat usyam ya kaplakot. Bat haswa ba unmi udatian ja paai kakmi jongo. Kalisa kadangyan marway bat aparlok. Kumbasipang lawan seperlok jongka. Kat ba kadangyan kalisa kakwa palat ba uman ba unwan. Bat kepesa lanu unwan lang panya jengkan. Enda haba uman ba ui ulah kemen bat pertang. Rekat ba udang mareng. Hari kata ukumen sebab unyok kenduk perlok benman no siteng nanti ulang mong kikti kijan khamtam kak sangti kelak ho player kiparlok kalisa gelar kiben ya u andai kapat kelasan Kadau kecing ujung deh bakat dukut nok selipar. Kom tahu lah pet ya kalisa bakan wan yaram. Kalisa kalamut ban wan yaram. Pat jamut wan syajan uman bah. Nurai upai uparlok jongka upan no ya kan nakti. Bat ukhan panlenyo siaskol palaslam. Kumta kalisa kalak subsul bat sumelung nakumta uban baha. Nulai kiwai perlok jangka kelatan ben pan siaskol bat ino ya uman baha sedien. On sepetang hakbenta kawaar patu. Subhaban share, like, and subscribe. By Shining Star.